emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami solose emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwakubuhlungu emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni yetu kwemkanwami solose emoyeni bakiti kuyachisa emoyeni kwakubuhlungu So and layo sayinikwa futhi i-death certificate le ngoba umama yena ubhubhe ngo-2012 mina vele ngehluleka ukuya ekhaya ngoba ngangingela passport ngingelani but ngagcina ngihamba ngo-2013 sathi sifika laphana kwase kuthiwa kona kufanele kuchithwe impahla zakhe all those things sasesiye ecourt sisiya ePlumtree Magistrate lapha ukuthi kuyolungiswa ukuthi impahla zakhe zedistributwa njani ebantwini ngoba abantu bakhetha mina ukuthi ngibe yimi engiba yimi custodian into zonke zikamama. Umagistrate wasesibuza ukuthi kathi lina bafana lina abantu libuya lapha lithola i-death certificate ka Mrs Maseko. Mrs Maseko lo umkakhe yena ungaphi njoba selifuna ukukobana into zonke lezi, where is Mr Maseko? Yabo ngoba babesala ukusinika i-death certificate all these years behind. Siyathe siyabuza ukuthi kathi manje thina sifuna i-death certificate at least sibe kwazi ukuthi ubaba wethu wafa njani. Besala siyangene office to office kusehlula. Uyabo sazi into engisuse ekhaya mina ngoba ngase ngihlala nilandelwa ngingumuntu ongani kuthiwa ngi-threat or something. What threat am I ngingela sikhathi? But umagistrate wasesinika incwadi wathi kona no abantu abafa ngesikhathi lesi to this time babe ama-bodies abo ayihanjiswe eBrunaberg. Lina lingaye eBrunaberg with this name lesithupha lesesika esasilaso with this number yakhe ngoba wayele number yakhe izitikitana ababezinikwa yena isithupha sakhe sasile number eyayivelelayo ngesikhathi yena wazalelwe kuthiwa imvuma namhlanje. Kuthiwa imvuma nje yayithiwa isigala ngaleso sikhathi. Kwase kuthiwa lingahamba lesitikitana senesi amanamba wona they will tie you back to his death certificate. Liyobuya la i-death certificate wapostpone icase yethu magistrate wathi angeke ngilivumele ukuthi likobe impahla zikaMamguni. Yena kuthiwa she's Mrs Maseko yena Mr Maseko singamazi ukuthi ungaphi. Lifuna ukuciya umdala sahamba ke Brunaberg awu it didn't take long. Safika sibanika nje babe sithi isitikitana lezo omunye umama ekhuluma umona sebengani bayanyenyeza sebesiye kwenye ihofisi eyayilama-file anjalo nangu khutshu baphuma le death certificate la. Umna wami engangihamba laye she cried so uncontrollably waze wahlala phansi. Yeah, those are some of the painful stories that we really live with, and we have not had a chance to talk about them. Yeah. So sabuyela umagistrate the following day wasesinika ke imvumo ukuthi sithi distribute inkomo zikababa impahla zikamama everything. So sathi sesiqedile mina I had to come back to the US. Yeah, it's quite a touching issue because most Zimbabweans have not had a chance to talk about these issues, and sadly up to now it's so difficult to talk about it. So how did you go to the US?
Uyakhumbula ukuthi ngo 1999 kwavuka izaphu singane yasukuma. Yeah. Kwaba le meeting yabizwa kule hall lana mbe kuthiwa iMcDonald Hall Esemzilikazi. eduze lerenkini. Yeah, emzilikazi. Kwakulabo Joshua Mhambi, okhonti Mhlanga. Mina ngasuka lo baba lo engithi kuthiwa ngubanengi. Ngoba sasebenza sonke eZimbabwe party. Sasile branch ethu eZaphu e-airport. Vele unkomo wayesithi nxa edlula e-airport esiya kuBulawayo uzothi limbizele abafana bami abe-airport ngoba sasile branch e-airport eyayikhokhelwe omunye ubaba wayethiwa nguNdlovu. He was a messenger nje ubaba lo as a worker eZimbabwe, but a very strong Zaphu supporter. Kulomunye ubaba owayethiwa nguChihota. Ubaba lo ukhanya uyisizukulwane senduna yethiwa nguChihota ngoba i-area yakibo yena le abakiyo vele ngathi 90% of the people ababe ku-area yakibo koChihota they were Zaphu supporters. Yikho lapha amagorilla bathi bevula iplazi labo eHarare lithiwa iSimukai Cooperative balivulela khona koChihota because that was friendlier soil than other areas. Yeah. In Mashonaland, yes. And you know, the person who started that cooperation in Echiwota was the Andrew Nyati that you talked about earlier on. Yes, yeah. Wayesehlale ngibizethi kona igorilla le-airport leli. Ethi nxa sifike eSimukai ethi wena gorilla le-airport. Yeah. Yeah. So yikuthi sathi sisizwa ngayo thina i-cooperative leyi sahamba sababona sasihamba ngama-weekend siyabancedisa ukulima sitshona sihlawule they were plowing sibili ngezandla yonke into abayenzayo sasitshona lathi eSimukai sisebenza baze banikwa some assistance. U-Andrew Nyati wayefuna ufaka lo nkomo. That man could talk, uyabona wayekwanisa ukubhoda ngamazwe ekhuluma labantu, letting them come and see Simukai ukuthi njani. So people ended up helping him with equipment. Lamabhuku akhe ibhuku lakhe lakuqala lelani elithiwa Tomorrow is Built Today wateqeda ukulibhala ngathenga the first copy. Khathesi wabhala elinye wayethe uzanithumela i-copy yakhona. I have a copy somewhere on my desk here because I interviewed him and he left it somewhere. So ukwangitshela briefly ngoChihota. So uChihota wayesebenza e-airport. Wayesebenza eZimbabwe. Antshobona kwakulama mechanics, kwakulama engineers laba batrainer 5 years of training to be maintenance engineers. Bese kusiba labadala labana ababancedisayo nje ukuthi kudala ngenhlamba kwakuthiwa spanner boy. Yeah. But most of them were really good mechanics, but thina sasithi kungcono bathi unskilled mechanics. Yeah. Yabo. Yeah. So ngoba wayethe angafunda kuphela ukusebenza maybe ukutshintsha i-hydraulic line, he becomes an expert on that thing. So la ubaba uChihota wayesebenza khonapho very active member eZaphu. Sase simtshela ukuthi hey khanya ngani koBulawayo abantu bazabiza i-meeting wathi abantu abamight want to be there also. But we were disappointed ngoba sathi sisuka khonapho sesibuyele eHarare. I could tell that the old man is disappointed. Yeah. Ngoba abantu bafika ku-meeting lana baqalisa ukuthi squabble and what not over leadership positions. Omunye sefuna lokwana thina sasibuyele i-agenda lethe eHarare ukuthi thina sise-Harare ngale sizafuna ukuthi sibe le capability yokuthi move into the rural areas. Ngoba baningi abantu abasupportayo. But siyabe sifuna ukuthi sibekwazi ukuthi kona how do we communicate, who do we communicate with, and what is the structure of the national executive and so forth. Aqasi abantu kulwa kwehlula kayiphumelelanga i-meeting yakhona eMcDonald Hall, but sezwa the following day sekuthiwa uJoshua Mhambi wayekhethwa president of that meeting eyayenziwa. Kwaba lo msindo kwathula, then
something like a year after, ngo-2000, kwavuka futhi okunye sabizelwa ihoteli le kathi bayithi yini mani iku-Grey kumbe i-Grey kuthiwa yini Grey something hotel Grey's Inn or something. yeah iduze lama-City Hall khona pha kuBulawayo. Grey's Inn. Yes, sathi singena khonapho kwase kulabo Paul Swela labo bani kwaba nomsindo futhi ku-meeting kwangena abafana behlabela we into yenzayo siyayizonda thina siku-meeting hawu khathi laba ke are they card holding members yini bakhanya balethwa ngomunye umuntu la ngubani umuntu wakhona asisatshelwa ukuthi ngubani umuntu wakhona obalethile sebephambi kuba ngumsindo kuphela the meeting was shut down. So sasuka thina ngangilo banengi futhi but ubaba uJoda wayengekho kulesibili. So sasuka sabuyele eHarare singabantu abadisappointed lo baba banengi singasakwazi ukuthi kathi manje lokhu kwenziwa njani. Kwase kubizwa ke kwakulo baba lwana owethiwa uNgwenya uNdema. Yeah. Yeah, uNdema wayeke wasi-addressa ngelinye ilanga esesengutitsha, he was a lecturer at university. Earlier on, some years before that, wayeke wasi-addressa emzini kamunye ubaba wayethiwa nguMafu, Lloyd Mafu, sowabhubhala ubaba uMafu. Ekhuluma ngento zikaMthwakazi. So that sort of like motivated me. Ngathi sibona into lezi ezizapho zingane hayi ngamandlwane, I would call them that. Thina sasesiqalisa ukuthi kona kathi why don't we push into le eyayikhulunywa ngubaba uNdema le. Sasesizwa ukuthi bakhona abantu koBulawayo abayiphushayo into yena le. Angazi kumbe ukukhuluma amabizo abantu kungaba controversial. It's now history. Yeah, kwakulo baba wethiwa nguMachoba, he was a Ncube, he's a lawyer. Yeah. Kwaba lo munye owayehlala ephumula ujaha lo sagcina sijayelene. Sayikhuluma indaba yakhona but uMachoba as a lawyer was guiding us ukuthi hayi liyabona nxa lilanda into enje it may be taken as treasonous. So approach it with caution. Libe kwazi ukuthi into liyenzayo lilabo zibani. People elikwazi ukuthi kona if push comes to shove liyakwazi ukuthi kona hayi limi labantu lamadoda labomama who can stand their ground. Yabo. Kwase kubizwa i-meeting leyana eyabizwe leSity Hall yabo Phiso Swela labo bani. Yeah. Kubizwe leyana meeting sahamba futhi lo baba banengi. Sesikade we're now pursuing a different direction now. Sesikhuluma ngento zikaMthwakazi ukuthi hey hayi ngcono liqunywe madoda. Yeah. Safika kulena, that meeting was a success if I'm not too critical about it ngoba kwaba abantu bakhuluma ukuzwakala. But sithe siphuma konapho mina ngaba lenhlanhla. Sathi siphuma konapho mina kulokuthi ngidrive ngiye eHarare, ngadrive ngaye ePlumtree ngisiyabona umama. Ngithe ngifike ePlumtree, my phone is out, cell phone yami was out of range. Inkosi mnyama. So bazama ukungithinta abanye kulo baba lo is a lecturer e-UK kade kubo Saudi Arabia uthiwa nguBrilliant Sidabadi Mhlanga. Yeah. Amajaha la ngabana wami sibili ngoba labo baba uMachoba yena lo oyiliqwetha. Ngangisithi ngabana wami labo Gumede laba babesenzi iMLF South Africa. Ngabana wami ngoba bangangihamba siyobathatha ngetruck yami e-university babuye ngikhasi sipheka inhloko bexoxa into zikaMthwakazi bonke laba oFaith Silandulo Dube lapha
ngaba nawo wami bonke labana abafana abangaziyo from eHarare bebuya ekhaya kuzokwenziwa besenza into zabo zembovane labo mahlabe Zulu kwathini babebuya bezokwenzela emzini wami eHarare. And I got into trouble that way. So base bengidinga bona brilliant besithi hey kathi mase asikuzwa abanye sebebotshiwe kathi ungaphi mina sengifika ePlumtree phone silayitha ngibone multiple messages abantu bayandinga but umuntu engangimtrusta kakhulu ngubani ngubrilliant ngase ngimfonela ngathi kathi kwenze njani ndoda wathi wena ungaphi kathi bese sesaba sithi kumbe bakugongodile lapha ngathi uthoni wathi awuzonge ukuthi awuswela babotshiwe ozibani babotshiwe ozibani mina kwenze njani uthi imhlangano wena nalebeli wenze esitho owamthwakazi wathi wena ohludle bye that was kwakungibani 2002 anjo yeah mina ngahle ngagijima ngisiya ngathi ngifike ephumula ngachiya imota yami ephumula kumalume ngangisazi ukuthi vele sebezaqalisa ukundinga imota yami bayayazi ngachiya imota ephumula ngathatha omunye umzukulu wami uqiniso wayelomtshova ngathi qiniso sesiye Harare manje I'll pay for everything mfanele ngiyothatha izinto zami eHarare ngathi ngifika ngale ngithatha amalokuze nami ngigijima ngise airport ngalo mzamo wayesebenza kuthiwa kuyina i-traffic laba abathengisa ama-ticket for staff. Yeah. Staff travel, sorry, not traffic, staff travel. Ngafika ngambuza ngathi ngathola itikiti lalamhla yini eloku eJohannesburg. Wakhangela wathi ngathi how about eliye New York? Wakhangela futhi wathi wathi ungaconnecta kusasa siye New York. Ngathi anyalale airport into lezi zijayele. Ngabe ngifonela umna wami ose-Ireland ngathi kuye hey into sezirongo la le ndlini semphumile abantwana abasele bodwa uqinisa uzabathwala abuyele labo ekhaya. Indlu ngatshela omunye umfowethu ngathi hey ndoda usala ungirentisela indlu le mina sengihamba. Vele ngathi ngifike airport ngifaka itikiti lami ngene endizeni ngilende eJohannesburg ifoni yami iringa ngitshelwa ukuthi bafikile endlini abantu lana bekudinga. Mina sense Johannesburg ngathi manje sense Johannesburg ngathi umama lingamtsheli please umama limtshele sengingaphi ngizalifonela sense New York I'll make sure ukuthi I'll update you guys. But umama ngoba uzaphanika please but labo bathula akula umuntu owayikhuluma le ndaba bathula kwakusazi kuphela unkosikazi labantwana ukuthi uhambile lokuthi uyengaphi abakwazi yeah so ngikuphuma kwami yeah this is how you get it because I'm looking at the 5 minutes so that I don't put you again. So right now you end up at NASA. Katesu, you are what? Yes, an aircraft engineer or yes ngi quality engineer le company etwa yi Hong Kong Aerospace Engineering. Hong Kong Aerospace Engineering. Yeah. Abantu laba they are a subsidiary of a British company etwa iSwaya. Ama British antsho ibaba bebusi Hong Kong. Yeah. Bagcina beyinika iChina some 5-6 years ago or so. But baloke belama assets abo amakhulu khonale. They even have a very big base inside China etwa iHeiko. uHeiko kona nalomela ukuthi Hong Kong Aerospace Engineering company. Ngoba ama-China babona ukuthi bayadla ngecompany le. It's really making money for them. It's a big company throughout the world. I-airline les to Cathay Pacific. It belongs to that company. Ama-oil fields laba badrilla i-oil kwezinye indawo Saudi Arabia and other parts of they belong balama shares in those companies.
balama tankers izikepe lezi ezithwala amanye akhona asixoxelwa ngu-chief executive esithi kona some 5 or 6 years ago esitshela ngesikepe sabo esinye sake sahijackwa ngama-pirates lana eSomali. So that's what I'm doing currently. Sensalelwe nje ngama 3 or 5 years, I think I'll retire. So yeah, as we end, I mean, you're looking at your experience EMP after independence. Do you have any regrets? Mina, the only thing I regret is that maybe we failed to put our message across the people of Zimbabwe. Ukuthi bengesabi even under threat, uyabona ukuthi to put the right person to lead the country. I think we failed to transmit that message. Sabuya sicabanga ukuthi kona everything is all right, abantu bayasithanda, we follow the rules and whatnot. But we did not pass that message on to the population for them to have courage that they have got the tailwind behind them, which will push them forward. Ngoba umuntu nxa esesesaba ndoda under threat, I've seen it lakhona apha kuleli lizwe. Abantu abasemakhaya ndoda bayesaba khona kungabantu okusibusayo kulezi insuku okuhamba kuthwele ama-flag lana esingeke siwakhulule. If you traumatize people, some people know it. Ukuthi ungethusela abantu, a certain number of the population will subdue. So yinto engiregretayo kuphela ukuthi we failed to pass the message to the people ukuthi we have your back. Lingesabi. I think that's where we failed. That's all. Yeah. No, thank you very much for sharing your experience on a day when you are supposed to be resting, but it goes a long way, and it's a story of really, challenges, but the determination, from getting a certificate given to someone to going to Ethiopia and finishing your aircraft engineer, your flight pilot courses, and then, but you keep yourself on track. Yeah, and into engihlala ngitshela, hey, you children laba namhlanje, mina I've seen the world. Ngesikhathi sise Ethiopia sabona ukudubeka kwabantu labana. It's because of leadership. Emoyeni yethu kwemngani wami, solo semoyeni ngakithi kuyamandla, singethe emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni ngakithi kuyamandla, emoyeni yethu kwemngani wami, solo semoyeni ngakithi kuyamandla, singethe emoyeni yethu kwakubuhlungu, emoyeni ngakithi kuyamandla, emoyeni yethu kwemngani wami, solo Emoyeni